adu gani liman pat ngayu shisha rublay namar bukla perla yangi kum ke parti bangin yadon hakani ke jaka nadu nem step bani ya kajing kersyan ke jompi kum ki paiba hakabede bat kani ke jingi ke jongi ke bangitip ke sit in demonstration kani kum bagi orang parti kani tang kajing sedang ke jingi lenti ke jongi hakani ke jingi ke jongi badakani por ada selongo ngai kublaish kadaya yahi baro batila perla je kapor ke jonghi ban yadon lang bat ni ban ai men si wingi inongilam jong ke parti hakabai dei bat kini ke jinge ke bangi ngima kum ke jelahi baro kawai ban ngai skamru nang ni syekmat barang bon ki bakwa ban snok tilang bat ni in yawan syekmat ban yadon rengkat lang nang ni syekmat lara kum ke parti ke rai bangin yai ban yalam yang iki pai ba nang ni syekmat bangin yaki hakawai pat kerukom ya kani kapor nasim gini ke kabu sa sisir manau population bo ni pi wa pila perlu dia kapor ke jong pi men don kat bangi bat khamtam mi gitu gi bawan rengkat lang bangin gi plakas boper nagi constituency gi jong pi bat yangi lang baro barang ni kapor dan ai gini kapor si president romba jongi ba arden mila besai mai ban penchai kat tu kat ni akabai dei bat kini ke program ke jongi Dagwaburam ya i Pak Winston Tony Ligdo belong u organizing secretary jangka parti masih mengini benta ban penyan ya kali ke jinglang ke beringkot ami idon ya kinongalam jangka parti lalu i Dr. Karachen belong vice president jangka parti idon ru i Dr. Ricky J. Singkon belong general secretary jangka parti bat belong ru MP Ulama Hikmat di Keselong Parliamentary Constituency sa Lok Sabha nangkay gidon iba adal bot nongrum Emily na po North Shillong Bright Star well Mavenang Emily na Maulay Bagros par the Thang Treasurer juga party Danny Langstate belong Finance Secretary juga party gidon kiwiru ki nongelam hangne kibidon berkat bani ba damewan hirembay nongelam jingi na East Giant Hills lemari fi baro ki nongilam ki jingi ki nongkit kam jaga parti ki bon nagleng ni gari ga bi ga jingi bari dan benta hagani ga jingkhot ka bakarki ka jongka parti hagani ga smi bangin pni ya kata ka jing smokia ga jingi ya ka jingkil dor jongki marba mardi hagani ga jala ga jingi ngimla shisha khlem da smungu yublei ubla dan ringkat haga jingat lingti ke jingi kom ke parti lai sai ke marang ke batingan am simladan ke jing pentut bat kumling ila ke lumlang haga ni ke por bat haga ni ke jaka kum ginoram juga parti ila snore ban lum kerki ya ke ni ke jingalang lani kata ke demonstration ke jingi dei haga shipau tarik baga state executive committee ke shim ya rai ban perlong ya kene ka jingeki kabangi chishong hakani ka jaka kabangi la pan jingket naka dorbashnong jongka shnong malki kabangi smo de banai kuble kiru kibala yangi banginia lum batangi shong hakani ka jaka ban yo ban pernah pai ba de tak hadu ka khat ka janmi jong ka khatwei tarik nrei kat ni ngila ban poi kani galong ka jingsbang kabangi kwa namar ngiso bangim dei ban pentut dani ban buteng ya gani kasmi namala daga dangdon kam bangin yaki nang ni syahmat ngendang hapat ban penthai dikiwi kisin jam di baka parti kan sasyem mi kerai dikai kabangi ngidon kum ginongalam hagani kapor ka mamenta ban penpau kolong ba kani kani ka jingsang bat kanungkut tang kani ismo pada iban pensmo syaka sorkar baga voice of the people party abaga kren yaga jingkiudor jiki marba mardi kam kren tang ban supen bit pajba kam kren tang ban supen pau syaka perthai bangila kren ringi desmokia namang itip bagalada kta shisha yagi nong song song hagani ga jela ga jungi batru ngene simru ye sin jam banle benya ye gane ga benta daga bangi la phalum
Lagi wibat ki jela. Lagalong Nagaland, Assam bat Mizoram. Ya ki dor ki mur, jongi marbam mardi. Bat onda ngi ngilaya nujor, ngilap ba ka don ke jingepher ka bakrao. Bat ngilap ru. Ba kita ki dor ki ba ka sarkar ka labu, lani ka fix. Tim sim lalong kumta habalek pantiet na yodo. Kaba pini ba ka sarkar ka listing. Hagibede ba ka ni bentar. Ka sarkar ka pensan ba ka labu dor. Kinong di ki bu ya ka tu dor, ndrei on the late pantiet ka dor ka yeper nabring Shakendo. Tinamar kata kadao, ngi smo bangin ra bangin shu, keren tang kumtu. Lesi ban shu ra ya kamat apo assembly. Hoy kalong ka basmosi ngim sim la yoklat bangin ya tai. Nawan ngi smo batron kam ban ya tai. Kadika kamram jo basokar ban jumap yang ngi kipat pa nong song snong. Bali ki marba mardi ki kiu adu kanne. Kumban sipun kan mau ni. Kidon kini ki dor kiba kini dor kiba nagaling ka party ngila persang bani nujor pi kum ka dor belabu daga sarkar kani ka bangila sim nila lum hat arsautrik jong agas jong tau snem kador jong kau shikilo habang ibu kadorio katung kador belabu daga sarkar kani balong sabsan tingka ngrei hayudo kini sampho tingka kompnyang ba mustard oil ka sarkar kabu shispa sampho ngrei ladi shispa prapo bat apo Nagaland mo kachung ka shongdor shispa sanbusan bat Assam shispa sampho refined oil ka sarkar hangi kabu shispa laipo ngrei ladi shispa sanpho apo Assam shispa shipo apo Nagaland mo kachung shispa arfofra kado snyang Nagaland mo kachung laispa sanpho hangi sauspa prapo Assam laispa prapo kado masih laispa apo Nagaland mo kachung hangi sanspa bat Assam arspa nyopo kidon shibun gini kidor kibapini ke jing ya phe te dena mar kata kadao ni ngismo ba kamne ban kut tang bangin ra ai gani gamat nalo kata ngim sim le yolat bani keren ka sarkar kali jawab ya kata gamat klem da ya keren ikumlo kan tip ya kita ki jinge phe jing dor kumur ba dena mar kata kadao ngila rai ban ngil ong balade ngim yolat bani keren hang ngin hapan mi Shakmat, dekani kalau ka jingstang bangimi matagasni. Den baga de silent demonstration. Bat nganget ba kani ka jingi. Mo, wala na kaditang ka jingstang bring atit kala Cranberry. Amang layo jingtip pa minister in charge ya ka food and civil supply ulalum ya ka press conference. Aga kamera trekam chung bani kran halo ka price rise. Ikalong mas motan. Mo la datang ka jingstang bani kumi. Kalau penong ya ka sarkar pakan hapan kot Tim kumnu ki ai jing patai kata ka press conference ngin sei pai maka sarkar ka jubin pesan dan rei nagadeng ka jingi mismo ba kani ka jingalang kanum suprano kumni kanum sukut no kumni rei ngi de shimi kara maka rai ka bangi kum kinalam ngi perhat kalong bangin ai da ka jingtho sa ka sarkar banai ka jingtho bani tho ya ka sarkar bangilai lum ma ka ni ka sni ngila prong ya ka sit in demonstration kung kata kajing penpau kajing ya kajing smoke ya ha kajing re ba kajing kiu dor jing marba marti bat pangin pintu ya ka sarkar bakan shimi ki lat ki linti kumnu ban penhiar ya kita ki dor ki bala shukiu klem nongrim ane ban ko ya kata ka price rise kumnu ba ka sarkar kan khangat ya kajing kiu do bakan umta min tho kum ka party bat ka sarkar kam shimi ki sinjam ke badai ban shim yang hapan mi kum ka party banyalam ban pelong ya ke jeki pat pa namar hakani ke jela ka jiri pari kisim kabu kita kinong khai kadau ba kalong namar ba mangi ki pat ni jam parat tiudor kanu ngi knyum haye nagi kwa ba ka voice of the people party kan penki ya ke jimot jiphat pa bangim dei ban shuhon ban shu knyum haye mi
lagi soto pa kakta ya ka kamai ka kaji mi syakmat lagi soto pa kakta ya ka yok ka kot ka jingi ngelam kum ginolam jaga voice of the people party dan ada ka sarkar commission kia ngin mi syakmat ngin punong di jingi bat ka jingi kanulong ka balene ite pa kanong ka seso baka jingker khu kan jingmen toy kanong ngi sem di baduk kumno mentangin pensionori di beriu bakin emi kecingem kaba kimbami kecingbam kibatei kin emi kecingem kabatei kamet ban bam do umno shu menta wei betul ban bam do menta sanspa kado masih lajam sanspa hi kado siar takas lai spa so spa nong ban pai shu churu lerem ma ko bo shu Iking sabi pa amstang nakajaba ka mulu. Tahnung ini kot ini kaya. Kamtam gitu ki lungi grong sam di beduk. Bangi kwaru namar kum ka party ni hapan yat linti kabe hang along ipi. Namar bali kiba persya yangi kiba snoto bagani ka VPP minta ka yo palat ka jingkersyan ju pat ba ki thap dau haman la bangi kran haman la bangi ya hanu bagin persutu bakayo pat ba. Jadi nomor kata lau PE gini gismi, mo? Dan rekum kinongaram jaka party ngida snow, kemen sim, ngida pun sim, wala ring ngimyo, lesi ya kata kaspa pertai, ringi yo ya ke jinghun sim, boleh? Mara din jong ke jingi jaka voice of the people party, di beri sedang ike bapela, kiba kamlong kelak na kiba ipa, mo? Ngira syak keno bangini kiseng di basyukwa pemi cingkumar. Nuarung paju kam jakot di Islam di bagian syawal kiseng sai pertai kin mi manan kin mi surok kadega voice of the people party kabastang kan mi surok maniki namta ka jinge jo patpa di bikidan ki menteri sarkar ki bang am ka VPP te mo kawan ra ai katakan negative politics nani ka politics ka persya kai yong ngingin persya ya ka ba ngimdei ban persya kong ka party ngi ju ai jingko so ka sarkar Naya baka sarkar ka persyang ban kiar nangi. Kamko abani kendo. Ngira apo assembly. Lan ha assembly rupi mala abani keren timut ni chusngap no. Gila ada ban keren chupat ma. Baka voice of the people party kan deka party ka compare lagi way pat ki seng sign pertai. Namar ka thong na ji kamnei bangin kamai spa ini kamnei bangin yo nam ini yo burong ini yo bor. Nai ban ai ka ji shagri ka ba hok yo pat ba uba shari ai. Jadi nomor kata lau PE gini kismi. Paling baka jingi jama voice of the people party. Kalau orang shibun ke jingkala agar komperkat jengki beriu. Kata ka bagiyong ka politics klem pisah kampoy sinu. Kalau poi mentah. Kalau urong hagani ka jela ka jingi. Lingba ka voice of the people party. Kibriu mentah kimi krenchu eka pisah kimi krenchu eka kia kimi krenchu eka kawai ka dwai kila kren iki nongrim jama party. Kata ka dikit jingkala ka bangilala aban wangra agar komperkat jeng ki nong song hagani ka jela ka jingi. Bat ke ke bangi isu the voice of the people party. Kalau lalu bansai madan ya ke jingpi jong kita bakam melidi kum ginong lam hagini kisni gimta. Upai pa uli hilot ya ke jingpi ke jongki ke jingbang kotbor ki kam melidi begini ginong lam. Nrikim smoto ya ke mat wade ke jingmut jong ke jingekren. Kan suai nufsa iba kado bangi gini ki kendiat sni. Haba mangi ginong lam the voice of the people party. Ni penyesrim mau kumaal haktin paring metaphorical mau kadang katakan metaphorical ka bang keren direct ya ke jimut nri keren cinai na ke jimut ka ba tau sya kata ka jimut ka bang kwa ka bang la penyesrim yang kita ke MDC kambang ya ke EC yang tai po district council hapo GHDC bar po GHDC pakai srim kum kita wai berjimar kita kutpo expiry ke jingken top ini gini kisni oh keren lapalat hi dau priu hi bonong bangilaya hanung yang bangilaya ka beni ya ka jimbang bor ka jungki ban smoto ya ka pang ka bang ye keren kita keren kurma bat kisdang ban batai ya kata ka jimut jong kata ka expiry ni beni srim bakal kut bor kabut ka bor tu disk council ka kut Nalai si pencerahan cibor,
Ikan kita MDC kita baru wilayah. Nei bagi penman kyo mahai ong wilayah. Dela kum gini kisin syari kari kajingi shanu gini lam. Yo patpa. Dede nomor kata kadau angin bagai jimi joka voice of the people party. Kumagila keren, kumagila kurar. Kamde itangani ka price rise. Kumagila penpau. Ringkat pandangin ilang ay ke jingko sa sarkar ke bini pakani ke sini ngangin yan alu ye jingko sa sarkar kumbagi na pensmo ban yai pentamau biang ye ke sarkar ba ka dei ban pendak wood ya kata ke jingtawa ke jingi ban penbet mai ye ke reservation policy bak ngangin kum ka party ke ni ke dei ke sin ka kadu ka bangin ay ke reminder sa sarkar wala da sarkar kama ban penbet ngin apa ni kibian alor kani inum susun tangkum tu namar ngim kwa bagi pat ba kin smutu bakla bang isu ye ki tangman pen BM de dei namar kata kadau ngaslo mangi barok di banan ni ngindon ye kata jing smutu kabashai baga jimi joga voice of the people party kan mi an kit shisha ya ka kya ka shon jong ka chat benriu ba jong ka jela ungi smutu na bamanta ki beriu kila sedang man what kitu kibadan ke cik artadin ya ka voice of the people party kila stang bani isha ya ka tur ka dar ka bashisha jaga voice of the people party ni sorong kum ki nangalam jaga voice of the people party oh kila stang ha ban mi menta ini si kila stang man oh ka jingkermen ka dei satang ha ka voice of the people party kila stang bani i ki nangalam jaga voice of the people party nadu MP adu iki MLA pengindai kita ki nangalam ki bakwa ban pen i kata ka por mo hari ni isni ngile i kala ya kala saprem ka kubor o MP ji le ban attend ni program ada skuti oh kalau ka apply di wi pat pakin long kunta oh long shoot ni di wi para job MLA le job MDC dan nila job MP bandang song skuti te mlong shu rehangi kata kamrung kata ka di ka politics ka bay appear ka song ka voice of the people party namang tardao nga kintu nga terpat di nong to syam di makan di shirham yai tuai nam ta jungi bagani ka mitsim jung jing scoret kaman siman syakri kanangi khan hangi ombangin ya slow don kerdan ni shuyo ya ga jingpen ko bor no pat pa bangin syakri nagam ta jo pat pa kadi ga jingpen ko bor kami ga jingai kedang mamang ingay purom ya ga jingpen ko bor ga jo pat pa mal pat ka ai ga kedani bangin penbit ya ga yak teyeng jo bobon parang na kata kadao kidan ki lapa yang ki wei pat ki jet penriu ki lapa yang ya ketu ke video kaba MP jing ilalet mat attend ni ketu program na skuti nganga syujuba petangga ni it's a VPP culture which is completely different from a VVIP culture kadi ni ka culture ta jong VPP kaba tumai aga politics kaba kibe ikiso kamlong kabala panlo tinawag ta nga ay kule ipi poro kibe koy ngani por patoy ni tumai dia ngai jingkot jingot jongi bangin dangi khon pan kershani ikum dinangalam pan pensutu ikipat pa hagibdei bagani ke jingre ke jingi lagalong nang taka price rise lagalong naga kabanda ka reservation policy lagalong ye ka nugunu ke jinge kabangi don kam ban kren nani ban mi shafma ban ni don kam ru ban pensutu ikipat pa kumalong ifini hapan ya ing bakalenti ka ha gini kesi namar ka jing athap naga jam ban ramon ban wodong ban pensutu pakala kan jurba namar beli kan ta ka di ka thong ka jong ki wei pa wan men ta kidan ki bastang man pinsutu pa ka iki pa ta nong rep ki ong pit la da ki udor ma rep uni sel yeki la da hiar dor ma rep yeki don ko ka ta ka ci persang ko nrengi ni keli bon sin ba nya kren ni kali nyong ki nong rep pa pri ki hapan ti ka dor ka ba tap yung ma rep jong ki pa mangi ki nong bang hapan ti ka dor ka ba ram laling itiat na kinongrap nginom snowfair ramang itip kinongrap kinim nengi lingo dai namar tangi tawa badan kam manetai gidon kam bantit bali kalong kumta bali kinongrap ki habanti ki maret ki jongki hagador kabatat
Bat balai mengi ginomba bat nyapan tiada nak kedor kepada. Sokal kan apa lagi cuba. Sokal mentakan ai kawai kata. Pagkata kata kolong nomor pangingim dan dia ka railway. Ngong ka jingram juga dok masih kedai pakam dan railway ni di bam dan masih ni. Balik bam dan masih. Maka dia di Shantu itu masih syamar. Sa Bangladesh. Bat abang oh di dok masih dan bersikap dia kata. Ada tang excuse kepada sokal. Lagi don sibuk. Mila ko ka jingbon jadi problem aja na. Ka jing luti pisah jung ki kulit hajilinti kajingom jung ki pat bagi syuhud baik kita ni kita kita penlong ba kandon ke jiksim kabu ya ni jipat ba haga bedi bedor kamu nama kata aku ki nong kesan ki bede jaga voice of the people party kadi ke jing keduk jing aong ipi kalong ke jing keduk bicok jing sang ke jing khot kerki ya kadi ke jeki nama ni so ba kamlong ban pensen bat ngin sai keren ru ka party kan sekeren ru haga bede bat ka jing pensen ya ka election MDC nama nak kom keren jong kibri ke dalam sarkar ngimpat digana la kanwan so ka MLA election ne kanwan so ka MDC election na kiong la ngimla ban pelong election hapo kani ka khatar banai kabungon ngin hapai tino su governor hadu kata kiting ke VPP bagan rung apa district council dan lagi berpensau yang ada yang apa arden deh we ting kat ni kat election try ulai bun kamu mentah banyak tak seri iki bun ki file try berarti ke VPP oh mereka kata tu memang bertip mo ibun kam ayu kimbun kam ayu mereka ka pau hi kalau ka don ke jing setting ka crowd bak election kanwan nama bertim ko bak VPP kan ban penkod ya kenrum ka karam ka coba ka coba hantai apa district council tulis po nomor kata nagaleng ka jungi kum ginoram jong ka voice of the people party ingidon ban ai khule yapi paro ki nongkrishan ban hagini ka por ka pemerintah idip ba minin kaladon ko ke jingja ka ba susi ka ba wi ne ki samlarang ba oh ba latip lang kharpngor ubri MDC jom kanong tmai ubri ulono senyang ke imlang salang ula khlat no nagani ka perthai de namar kata na hagani ka por shwabang in penuai ya gani ka jingalang ga jingi ni slode ban pelong ya ga jing sapja ka ba arminit daga banga kerpat yang ilang barok ki bedah ni bangine yang lang bangine pelong ya gani ka jing sapja kaba 6 minit pat hadin kata yen sapanwai ya kani ka jingalang tementa kum kadak jong ka jing slow buram jing ai buram yang ni u samlarang ba jingi ubala dei ban lekno na kani ka perthai bat kum ka jing slolem ya ka longi ka longsem ka bamat ya kani ka jingja ka basusi ini simpan talang kum ki nong persan Jom voice of the people party bak barok ki bidan hagani kapor kum kadak jom ka jing kershan lem ye kalong ye kalong sem bak jing slolem ka jingi in pelong ye ka jing sapjar ka ba 6 minit
boleh sibon te ka party kala rai ru ba kan pha ya ka city smolem haringkat u sentiu na kaliang jong ka north my circle pat kum juru na kaliang jong ka state executive committee sakalong ye galong sem jong li u rangba kubangi ngi kemau ye pat ni jutip yu kum ka he atip lang te kini kilong ki jing pensno ki jingi agale jing kum kinong yalam pat ngida kentu ye pi baro yu pi we ba nangi sakmat lada ka kam ka gawa ka jingele kanong ka bakam klang bat ka ban kam jul te ngin pensno thu lupa ya ki pat ba nong song song ba kinong ki ba pen kre ba ginum benot ya kata ka shisni ka arsni ka jingi ba ngini ki khnang ba kita ki score ki ba klub jong ka sarkar mo kin pay kin yo slow ya kata ka jing od ya ka jing don kam jong ka chat penriu bat pangida ko aru bakani kadai kabari kasim ka baningkong habang imi porthai mi maran baneki ya kani ka jing kiudon kanum syukut no tangkumni nrei ngini yo mankai yo so jong ka jing jok manong ka jing ku kham tami ki longi ki long sem ki betuk ki barangi playun ku yipi iwei piwei yai kan mau yangi ha ka jing twai yai kershan yangi malakasni ha ka jing twai ha ki yangi sem ki jong pi bat twai ru nakam takari bat ka chat rehi barokui playun ku yipi ku play sibon ku play yipi iwei piwei kulay shibone ba arden namada ka tujing pensyai ke jong pi bangangen scam boro ki badan hakani ka por kila syai ke jing pensyai jing presiden romba jongi ke parti na kalian ke jongi ru swa bagi dia penwai no ikani ka jingalang ke jongi na sudan tagi we jing ke pat ibaret berkata kadai ba swa bagi dia mi na kali ke jaka ini penkhoi syai kani ke jaka nama ni kila don ki bilar bat ki we ki jebo ki jeban ki badan nang ni kadai ke kamram ke jongi ru kum ke parti ban kentulang ye piru bangi ni don dia kata ka jing khoi ke jing suba ti sho bagi ni na kali ke jaka ni ye pen khoi ye kali ke jaka kenang bakan long ka papet ye ki wei pat ki ben pen kam ye kali ke jaka la shai la sisni ti ha kali ke pon nom pen slam shu bat chwa bangan penwai kali ke jing lang ko man ai ku blai kerpang ye ka ye ki romba kumai lawan presiden ni ye shong be hadu san bejim kumba ka por lai kun ti shwa bangin pen kun ye kali ka jing kren ke jongi ko pan ban yang sa sisin man ai ku blai kerpang ye urong ba shlong jong ka malki malai ngi kata ka NOC bat kam tam e kamalki sports club belah sya ngi bangin pendon kam ye kani ke gallery bat kani madan mentah besri bat ye hilang tunjuk baro kibuan jengai bat najandru bat kam tam e itu ki nong krishan ki jongi ki belai lendi ban ai met bat namsim namanta ke jingele ke jongi kum ke parti ya kani ke por select so play ndor kat lang bat pi ke lentia ke jong pi hadu pinda poi shile ye shil sem jong pi barani ke por ka jingkren ke jongi ke lawai ini syong hadu san bejin ko boleh sia jarmo Ini mah. Kod.